Indwara zifitanye isano n'imihango. Ubusanzwe imihango y'abagore n'abakobwa bayikenera mu mikorere myiza y'umubiri wabo, ariko rimwe na rimwe hari igihe itagenda neza nk'uko byateganyijwe, ku buryo bishobora gukururira akaga abari n'abategarugori mu gihe bagirimo. Uyu munsi mu kiganiro tugiye kuganira nk'ibisanzwe, ariko turebere hamwe zimwe mu ndwara zifitanye isano n'imihango y'abari n'abategarugori. Uburwayi bwa mbere mu bufitanye isano n'imihango y'abari n'abategarugori ni ukuribwa mu gihe uri mu mihango. Ubusanzwe hari abagore bataribwa, hari abaribwa gake, hari abaribwa cyane, kandi iri tandukaniro ry'uburibwe rishingira ku miterere y'umubiri wa buri umwe. Iyo kuribwa mu nda bikabije bikabuza umugore gukora imirimo asanzwe akora, hakiyongeraho n'ibindi bimenyetso by'uburwayi, urugero kuruka no kubabara umutwe, icyo gihe ni byiza kugana kwa muganga. Uburwayi bwa kabiri mu bufitanye isano n'imihango y'abari n'abategarugori ni ukubona imihango igihe gito cyangwa igihe kirekire. Ubusanzwe imihango igomba kuza ikamara hagati y'iminsi 3 n'iminsi 7. Rero iyo ugiye munsi y'iminsi 3 cyangwa ukajya hejuru y'iminsi 7, biba byabaye ikibazo ugomba kugirira impungenge ukagana kwa muganga. Uburwayi bwa gatatu mu bufitanye isano n'imihango y'abari n'abategarugori ni ukuva amaraso menshi igihe uri mu mihango, règle trop abondante. Règle trop abondante ni indwara irangwa no kuva amaraso menshi cyane arenze asanzwe, ku buryo icyo gihe umugore abibwirwa n'inshuro ahinduranya ibyo yibindikishije cyangwa kutagisi ari gukoresha. Uburwayi bwa kane mu bufitanye isano n'imihango y'abari n'abategarugori ni ukutigera ujya mu mihango, amenore. Amenore ni indwara irangwa no kumara amezi runaka utajya mu mihango, ariko bidatewe n'uko utwite cyangwa se uri konsa. Iyi ndwara iterwa no kubura vitamine zishinzwe imihango nka vitamine A ndetse na vitamine E, kuko izo zombi zishinzwe kurema no kuyungurura ibigendana n'ingingo zishinzwe kororoka kw'abantu. Uburwayi bwa gatanu mu bufitanye isano n'imihango y'abari n'abategarugori ni imihango itagira gahunda. Règle irrégulière zirangwa no kujya mu mihango mu buryo bwo guhuzagurika, kuko iza mu bihe binyuranye, rimwe ikamara igihe kirekire utayibona, cyangwa se ukayibona inshuro zirenze imwe mu kwezi. Ubusanzwe imihango iyoborwa mu mubiri hashingiwe ku misemburo myiza itangwa n'agace k'ubwonko gashinzwe gahunda yo gutunganya imisemburo y'umubiri n'udusabo tw'intangangore. Iyo ibyo bice bidakora neza, niho umukobwa cyangwa umugore agira imihango itagira gahunda, ku buryo ihora ihindagurika. Ku rundi ruhande, iyo udusabo tw'intangangore tudakora neza, ushobora kugira ibimenyetso birimo kuribwa mu kiziba cy'inda, gutonekara mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina no kumva utayikeneye. Abantu bakunda kwibasirwa n'iyi ndwara biganjemo abakobwa bashishikajwe no gushyingirwa, abapfakaye, abibwira ko batwite mu bwonko ariko atari byo, abatinze gukurikiza abana ndetse n'abafite trompe zazibye. Uburwayi bwa gatandatu mu bufitanye isano n'imihango y'abari n'abategarugori ni imirerananga itihagije, insuffisance ovarienne. Insuffisance ovarienne ni indwara itera ubugumba ndetse ikarangwa no kugera igihe cy'imihango ukaribwa, ubundi nyuma ukava imyuna yo mu mazuru. Uramutse ufite kimwe muri ibi bibazo tumaze kuganiraho, ushobora kugana ivuriro rikwegereye bakagufasha, kuko ibi ni icyitonderwa abari n'abategarugori bakwiye kubizirikana. Ushobora kongera gukurikira iki kiganiro kugira ngo usobanukirwe neza kandi ugirirwe akamaro n'ibi tumaze kubaganirizaho. Dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara zibasira ubuzima,
imiti ikoreshwa mu buvuzi ndetse n'ibiribwa, tukamenya intungamubiri umubiri wacu ukeneye. Abatabizi bicwa no kutabimenya, bityo abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyabuneka kandi subscribe kuko ni ubuntu, kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye, bizajya bigufasha kubona ibiganiro bishya tubategurira. Wadusanga no kumbuga nkoranyambaga yaba Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya ahashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Ibitekerezo byanyu ni ingenzi cyane. Ubaye wifuza kugira icyo tubaza, udusobanuza cyangwa kutwunganira ku ngingo iyo yose, nyabuneka twandikire muri comments turagusubiza. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like ubundi ukore share, ubisangize n'abandi kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki cyari ikiganiro kwirinda biruta kwivuza. Amahoro y'Imana bane namwe, tubifurije kuzirikana ko amagara ari ubukungu.